Tinapalabas, impanaw dagiti agasawa Meneses ni Alexandra iti probinsya, tapno agna eben ken agadal iti syudad. Kabayatan na, gapu iti panagsugal, ininot amay ibus ti pondo ti kumpanya nga imatmatunan ni Vanji. Nag-resign dagiti empleyado, pakaibilangan nandito'y ni Dante apanguluan dagiti mangmangged. Napukawan niya rot iti namnaman ni Pamela, amang ituloy iti panagadang na gaputan nag-resignan ti kabsat na. Gapo iti daytoy, nagdesisyon niya birok iti trabaho na. At damat impatulod ni Alexandra asurat para ken ni Pamela. Iti na minsan na panagbiribirok ni Pamela iti pagsarkan at trabaho, nakapidot iti pitaka. Ni Vanji gayam ti aken kukwa, ket ditoy, inawis na ni Pamela ng agmeryendada, kaswagas ti panagyaman na. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy, tinobela tayo ang napauluan. Bala! Ken Rosas! Diyan ka mo ti orderat, ma'am. Bayang, siya kunti makam. Chay, specialty damakan, ti order para kan ka. Gapo, tay special ka para kanya. Basit lang nga ba nag-inaramit ko, ma'am? Anya day tawit mo folder? Kasla da birbiro ka. Trabaho, ma'am. Kasapulak ti trabaho. Kita man lang ti kasan. Agbirbiro kakmat iti mabalin ko at tulungan. Udno, ma'am. One, ada ijaya ka trabaho para kan ka. Lalakang kanda kag isweldo. Agyaman ak, ma'am. Dita talaga ti birbirukat. Okay. Kaya't ko amam-ampo ka na ibag. Mabalin ka di. Amamuan ti kinasya sino. Kita man lang ti pan nakaitumpong na. Kabsat gayam ni Dante day chay Pamela. Kan, aday tsura ni Pamela. Natayan? Islim ti pamaginan. Naisam ti rupa na. Uray ti picture, ket napintas man. Nalay nga project ko na. Husto launay ti plano para kan kuana. Ang saan pa'y kumangay ta? Bayam, ang matindag pa'y tirig na kanya. Kaya't ko, nagbalin kami ang close. Aramidam amin ang wagas, Vanji. Namnaskan, ngagtalinan na palimod na ito'y plano ta. Kat mamabalbalin, saan kumapamamuan ti kamsat na nga agam-amu kayon. Panag ko nakiti dahito nga edad ni Pamela, mabalin matan ang makapagpanunot iti bukod na. Mabalin na natubngaran ti kapsat na nabila. Aramidam amin. Tapno lumagaan, tirik na nakan ka. Apay kiti na saan? Wala. Partakam ti agmaneho. Rabiin, kagkayat kon ti agina na. Sika ti masuro. Rabiin. Diyak mat lang makaturo ka na. Diyak malipatan tinapasamak kanya kitangal daw. Ni Ma'am Vanchi. Inala na ti folder. Naglaon iti application form ko. Pangisirkan na nga ta kanyag. Agtalir kag nga ta kanya na. Sa bagay. Panag ko na. Nasingpat mat a babae. Professional, di ba nagsasauna? Ay, kasapulak ti trabaho. Mabain akon, dumawat iti kwarta ka ni manong ko, Adante. Amok akayat ang atulungan, nga madamot bukod na pamilya. Sapay ko mga rod, matulungan nak ni Ma'am Vanchi. Sapay ko ma. Mami, imay ka din di kardero. Kasibsibot na laeng. Dagito'y in-deliver na asurat. Kitaak man, Mami. Amangan no adan subalit ni Pamela. Adtoy, kita Ni?
Awan mo't subalit ni Pamela. Kasta ka di. Amaga, no din na pa'y naawat ti surat mo kadkwana. Nalipatan nga ta nga inted ni Daddy. Imbuson mula ko mga minan. Amumatan ni dadim. Ado ti pakakumikuman na. Amangan pa'y kit dinudinan amo tinang ikabkabilan na. Wan nga, Rod. Sige, sana bali, Mami. Agaramidak iti sa bali asurat ko para kini Pamela. Makalawasan ngayon patulod ko day chay kan kuana. Pamela, Adak iti kusina, Manong. Agin inawak. Kalpasan nga ginaw ka. Labam jay lampin ni baby ha. Tamumeten. Saan pa ang makalaban ni manang mo ita? Wan, Manong. Aywan gayam. Adda surat para ken ka. Ha? Nagapon na? Inted ti may sa alalaki dito'y itay. Asino tinagapon na? Oh, atoy. Nagapo ka ni Alexandra. Ay, nalagipnakmat lang. Tigayam ko. Ala, rumuwarak ita. Mapan ko kitaan jay talunak adaga. Agtalo nak langay. Wan, Manong. Ala, agluto kan to ha. Wan, Manong. Basa ti surat na. Dear Pamela, kumusta kan? Sapay ko mata makapag-enroll ka mata nakas kanya. Ay na, may ikaw ang ak dito syudad. Kayat kumatlaang dita probinsya. Ngam awan maaramida. Nadisurutat da mami ko rason. Wan gayam, kumusta ni Darius? Ikumusta nak kan kwa na ha? Agkit kita da kadipay kini Emily. Pamela, agsurat ka iti da iti nga address ha. Sige, kastan, mamimiss kan. Nakaapapan ni Alexandra. Kolehiyo itan. pasado alas 10 iti bigat. Awan matlangan ni Pamela. Aguray tapay. Nagsaritaan mi nga itang aldaw ti panagkita mi. Patsa nga umay day chay. Saan ka di nga iso day ta sumungad? Huwag nagpaiso. Iso day ta. Saan ka ngagpakpakita? Siyak lang ti bumaba di tilugan. Sige, orayan ka ditoy. Siyak ti makamukan ka. Konaklakit din no saan ka na makaumay, Pamela. Pasensya kayon, Ma'am Vanji. Naladawa. Ado nga minti patrabaho kanyak ni manong ko. Sana bale? Anya ka diti kayat mo? Nakangin na ti makan ditoy. Awan problema. Ado ti magbayad ko. Da kayo latan ti makaam mo, Ma'am. Kayat ko lataw rayan niya. Dahita ti kayat ko kan ka, Pamela. Saan ka napili? Saan nakagbayag? Tagluto akpay, Ma'am. Kaan anak namin ti ibag ko. Katawan maibaon da iti balay. Okay. Ipa-take out mo ang order ta. O, anya. Nakapag-desisyon ka kadin? Anya da iti, Ma'am? Kayat mo kadi? Ti trabaho? Ay, adda tao iterwa. Pako na amat. Di mo ayan ang nagtidurbail. Ay, wala niya. Ay, agin tutulang ka manang. Masado, takamapan mangilukat iti gate. Alaing kakit dain. Ta siya kung timang ituloy itiday talot-lotwang. Huwag man lagan. Hasino nga tayo tayo dyan bisita? Ay, una yun day tabak-bakatan. Nakasagsadot amapan mangilukat itigay. Naksatsan tilot-lotwan na. Nainbag na aldaw yun, Nana. Aguray ka. Kasla, mairupaan ka. Siyak ni Pamela. Imaya kun idi dito'y balayo. Malagip na ka di. Kadwa kidi ni Alexandra. Aywan. Si Kagayam. Ato ka di ni Darius, Nana.
Ay, rimwar. Tada ka no asikaswan na ijay iskwilaan da. Umunag ka pa yata uraya masumangpag. Wala na. Agyaman na. Ay, dito'y gayam universidad ti pag-iseskwelaan. Wan Pamela, katsi ka. Sana ka makapagtuloy iti panagadal ko. Mabalin ka mat nga working student no kayat mo. Makamuditan. Agtrabaho agpay siguro. Anya kumamat at trabaho. Diyo ka mo. Nakaumayat. Tapno idanan ko kan ka. Ti pa kumusta ni Alexandra. Anya? Nagsurat kanya ti gayam ko. Kagruna na din nakamat na. Kati pa nang kumusta na kan ka. Kasta ka di? Okay. Agadalpay ka di? Sigurado ah. Uy. Damdamagan na no agkit-kita kayo pa'y kan ni Emily. Kinapudno na. Kunak mata sa anon. Tanag-abroad na Emily. Saan ka di? Ha? Amom, crush na katigayam ko. Sige ngamin. Sa bali ti kayat mo. Ay ngam, adayon ni Emily. Si Kamat Pamela. Sa bagay. Saan mo pa'y amaaram ita, ti kayam ko. Ngamin, igagaod na ti panagadal na. Kaskan ka. Ngam amom, tartari gagayat. Ada kayon to kumatag katuluyan. Sapay kuman. So balitak man ti surat ni Alexandra kanya. Anya nga tati mo na nga ibagak. Ay, agsangit manin ti anak ni manong ko. Rinabi iakas to eh. Nagrikat ang maturong. Dumi ko piti agsurat. Pamela! Anya mo ta? Nakaring ka ka di. Amok man ti iparamid nan. Pamela! Itimpla mi tigatas ni baby. Wan manong, umayan! Nagrigat at talaga ti kasasaad ko. Mami, Alexandra, adda kayo matgayam dito, Irwal. Itay kayo pa'y abirbirukan. imbay ko lang kinita dagiti mulak a masetas. Aguray kayo, Mami. Limtag man yung dagiti matayo. Nagsangsangit kayo kadi? De, saan? Ni Daddy kadi di pagsangsangitan niyo, Mami? Saan nga'y mauawag ni Dadim? Namnamin sanla, no awag, kanayon abisi. Narigat ngamin ti trabaho na, Mami. Aywen gayam, ada surat mo, kahit ito jay kartero itay. Ay na, agyaman na. Nagsurat matlangan ni Pamela. Thank you, Mami, ha? Sige, tabasaan. Ay, di man matjagayam ko. Page ti notebook, tinagsuratan na iti subalit na. Basa. Dear Alexandra, jak na kapag subalit adagos, tabi si aknamin. Ni Darius, kanayon nakadamdamagan. Ay na. Ituloy ko. Among, saan dan nga kita-kitakin ni Emily? Tanapanan ijay abroad ni Emily. Si Kaitan, di kayat na. Kastan. Ahon gayam. Addan trabaho. Di gayam mo, Pamela. Ha? Ay na, puno nga tati kinunana. Akong kumustaan nak ni Darius. Nasaya at mat, naawanan day nga Emily. Anya nga tati trabaho ni Pamela. Apay adi na imbaga iti surat na. Saan nga tan nga agi eskwela? Nakarubot ka mat Pamela.
Wan manong, adala ang papanak. Madmadlaw ko. Tunggal Domingo. Rumrumor ka dito'y balay. Amok ngamin ada ito'y nga aldaw, katawan aramidam. Kan saan ka arumor dito'y balay. Papa na may ha. Itayan tigayim ko Agan anad ka kumading. Balasang kan. Amumuten. Agan anadak Di kay madanagan. Ada ka di kwartam? Kuha manong. Oh, atoy. Imbagla pa masahem. Ano sampay lang data? Imbag tulangin no makapagtalo nakton. Talaga ka di saan kan nga agsubli iti trabaho? Saanan? Nag-resign ako. Diyak kaya atin subli. May tagtalon. Boss mo tibagbagin. Napsog ka ka di iti minerienda ta? Wan ma? Napsoga? At datan dito shopping mo. Ada ka di kayat mo? Ha? Siya? Kung nagpanumay ka lang, kaduan nag-shopping, ma'am. Kuha. Sigati umay ko ikatangan. Kuha, ma'am. Saan ka nga agad-kad? Agpili ka iti kayat mo. Paton, sapatos? Awan ti dakas nga intention ko kan ka. Kaya't ka lang at tulungan, tako nam amarigligat kayo. Naku naman ay katikabsat mo iti trabaho na. Di mo pa'y matmadesisyonan, no kaya't magtiag trabaho kanya. Anya ka di trabaho, ma'am? Amangan nga minudya kabaulan. High school graduate aklaan. Nalaka lang, Pamela. Ada ka di amom iti computer? Basic lang ti amok, ma'am. Surwan ka. Nga mag-shopping tapay. Tapno sukataman day tadaan. A blouse mo? Daddy, maragsakan at nagawid ka. Naimbagpaykan ka, Alexandra. Amaragsakan ka. Ngam ni mamim. Mas ko sila panaklatan. Kasano? Di ka pa'y mat umawag. No sumungbat ka, kanayon mat nga agap apura ka. Kita man ni mamim. Nagselselos manan. Amangan mat no addaga po ng agselos ni Mami, Daddy. Ay na. No amoy lang ko ba? Ado itatipaka kumikuma. Tututukan mi itati kaso dagiti agtutubo. Ang mga uawis asarkan ti cybercrime. Pambar mo mananday ta. Uray ka di ijay probinsya? Adamot tan dagiti kakasta, Daddy? One. Iso at delikado dagiti agtutubo a babae ijay. Ni Pamela. Kapayakan lang at anapanunot ko tigayam ko. Corazon, nabanuga kiti biyahek. Mabalin ka di amasahin na. Ibagampay. No apay adi mo sungsong batan dagiti awag ko ken ka. Umay ka man giti. Tagsarita tayo Jasonan. Rabi, apay nga tangawan pailan ni Pamela. Italangan na Rabi yan Madanagan Ngamjak amo no sa dino ti pangsurutak ken kuana. Isulakit di daytan. Oh, Pasensya kan manong, narabyana. nagapuam. Ken anya dagiti awit mo? Kuha manong. Badbado, kan sapatos. Nangalami ting gatang mo kadagita. Manong, Oh, di nakita na kasta. Sungbatam ti saludsod ko. Nangalami ting gatang mo kadagita. Anya ti isungbat ni Pamela ken ni Dante. Maawis met ngatan ni Vanji ni Pamela iti injaya na atrabaho. Gagayem. Ti uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Tinapalabas
Ininot aginayam ni Vanji ni Pamela ngam itilikudan ti amin. Adda tinangisit a plano da ken ni Mauricio. Adda ti gagar ni Pamela ngagtrabaho gapo iti apal na kada Darius ken Alexandra. Iti na minsan a panagawid ni Major Meneses. Nadakamat na at tutukan dati kaso ti cybercrime. Kaya't dito'y analagip na Alexandra tigayam na anaibaga na iti surat na. Nga dati serkanda at trabaho. Kabayatan na. Iti na minsan na narabyan na nagawid ni Pamela. Nasaludsod ti kapsat na anidante. No nangalaan nating gatgatang na kadagiti inyawid na. Itagagayem. Denggenyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Bala! Ken Rosas! Di na kita nakasta. Sungbatam ti saludsod ko. Nangalaam iting gatang mo kadagita kunak. Kwa. Tunggal Domingo ang mapanak agin inaw iti pinggan, iti class a restaurant iti ili. Imma na nga ti sweldo pinaggatang mo kadagita. Oo, manong. Nalakalaang matagitoy. Nakariingan ni baby. Pagtimpla ka iti gatas. Darasam. Tamapan ko sukatan ti diaper na. Imbag lakit kita nagsangit ni baby. Agtimplak iti gatas. Madamdaman ton nga agipada sa kadagiti bado. Wow! Nagpintas matanda ito ang blouse. Bagay ko. Kuna ni Ma'am Vanji. Ama ibagay matlaang iti ginatang na sandal. Isuot ko man. Itaak lang ang makabado iti baro akastoy. Nagpintas sa talaga. Ni, agbagay na iti sandal. Ganda iti pa'y gayang bag. Agtiternuda. Nagmayat akitaan. Maibagay lakit di kanyang. Sayatan ti panagadal mo, Alexandra. Saan arumbo nga ipalagip yu day takanyak, Daddy? Tatalagang agadalak anaimbag. Ungayam, agsubli kayo kadimanan ije probinsya? Wen, agsubliak matlatagos. Gapo ka di tinaibagayo iti na minsan? At tutukan yu jay kaso ti cybercrime? Wen, iha. Ket dagiti kasken katitawin na ti puntiryada. Malagip ko ti gayom ko ani Pamela. Amangan nga no uray iso kat agbali na biktima. Sapay ko matasan. Dagiti marigrigat ti puntiryaan dagiti a grupo. No mabalin ko mga bakasyonak, Daddy. Tapno kasaritak ti gayom ko. Iha. Delikado pa para ken kati mapanijay. Kan maysa. Nasaysayat no ipamaysam ti panagadal mo. Bayam. Saklangan ti mang trabaho iti dayta. Kita man, Pamela. Bagbagay mo ray tabado aginatang ta. Uy nga rod, ma'am. Amom, mas napinpintas ka pa no iwakray mo kumaday tabuok mo. Kuha ngamin, Ma'am Vanji. Dry. Sana parikot dayta. O sige, padasam nga iwakray. Sige man. Kita, rimuarte talaga apintas mo. Ma'am, pasat ka di dahito ti trabaho? Ti anya? Ti pa nagsuot ka iti napintas sa bado. Ano mangrugi kanton nga trabaho? At adupay ti maitid kan ka. Saan lakas tabang banag? Kwartapay. Ay, aging gaita. Diyak pa'y amuno anya klase at trabaho ti bagbagam, ma'am. Kaya't mo ka di napadasan? Ay, qualified ka di, ma'am. Naibagakon kan ka. Tinaisamarupam. Kan islim apamakim ti qualifications mo. Agyaman ma'am. Mami, ina kon ije eskwelaan.
Nasapakan sa unay asumra kita ah. Dumagasak pa ngamin ije post office. Naskan ang maibuson ko dahito surat ko kini Pamela. Adamanin surat mo kan kuan ah. Kano lang ti pa nagsurat mo ah. Ibagakan ko na dagiti mapaspasamak kanyak dito mami. Ti panagadal ko. Kan dagiti luglugan apaspasyaran na. Sa bagay, nasaya at unay day taawagas ti komunikasyon nyo. Wan mami, katsapay ko ma tamakaawat akon iti subalit na. Pamela, kaslagap apura ka kaglinlinis ah. Kwa nga min. Anda pa panak manong. Ije ka di manen pag ininawam a restaurant? Wan manong. Domingo ita. Saan ka namapan? Anya? Agtungpal kay ti kayat ko. Saan ka namapan ijay? Ngam. Amang ano mairubo ka lang. Ano samlangin ti agyan dito unig ti balay? Manong. Saan mo nga ipilit? Ikang kantulat tayo ti kwartam, no makaapitak. Agyan ka dito balay. Tulungam ni manang mo nga gaw-awer iti anak mi. Anya kamatan manong. Kaya't na nga ikulong dito balay. Pagsaya atam da ito yung ibagbagak. Awan konsiderasyon mo. Magbaligi na ito ya plan-plan wanta. Apay-pay lang nga nanusam da ita kumpanya kat maluglugin. Ang klonag, jak pa nga min kabisado unay day ti akumpanya. Saan akas ka ni Sir Campion idi? Kabisado na. Isardeng mon apabasulan ti bagim banji. Saan mo sayangan? Tayo ti serkenta a negosyo adayo adakdakkel ti kwarta ditoy. Ay ngam kasano, saan ta nga ta amarigatan? Negative thinking ka ngamin kat. Basta siya ti kadwam patsyek agbaligi na itoy. Basta surutem laang dagiti ibagakan ka. Wan, sikati makamo. Mangrugita ka ni Pamela. Ket numayat. Ado ababay ti mabalintapay amarikro. Nasaya ta nakabisita ka manin dito yung opisina, Mauricio. Kanayo nak nga umay mangalala iti report dito station ti police. Nga mawan ka, Major. Amo matan no kasano dagiti trabaho. Kumusta ti pamilyam? Nasaya da ni Jay. Natal na ti panunot da. Kat ni Alexandra. Madama matan ti panagadal na. Harapap na tagbalinto nga special agent. Napintas ti arapap na, Major. Coffee o no soft drinks? Umay ka lang kumustaan. Pagarupak ngamin idi no talaga amayakar kam. Inapuno na Mauricio. Kung kunaklang na jay kini misis ko. Tapno manugo ta pumanaw ditoy. Hanggang kinapudno na. Agtali na idakpay. Nasaya at no kasta, Major. Ado pa ngamin nagiti krimen na rumbang nga masulpar. Ket madanaga na. At damang mga kong impormasyon, may nagiti human trafficking ken cybercrime dito yung lugar. At ka din impormasyon nyo maipapan iti dayta abanag, Major. Awan pa eh. Nga magtalay ka kit intelligence unit mi. Makaitad danto tinananay nga impormasyon. Saan narumbang nga mabaybayan dagiti minor de edad, ken dagiti agtutubo ang masiknan. Pamela! Lukatam tiri daw! Diyak kayat! Nasakit tinatang bukan ka! Lukatam tad daited ko ken ka! Anya na ita! Surat! Ipasirap mo lang ang titaritang! Sige. Oh, aday ta. Umay kanto mga ninton madamdama ha. Saan ka na gumurgura kanya?
Surat manin ni Alexandra daytoy. Mukatakman. Nagbanglo pa'y tinagsuratan na. Nangina siguro daytoy a papel. Basaot. Dear Pamela, amom nakaragrag sakak dito'y syudad. Ado dagiti pagpasyaran a lugar na duma-duma ti magatgatang. Kinapudno na adan baro a cellphone ko. Kat amom ado matan dagiti gagayam ko ditoy. Api akas ti marikriknak. Kagura ka basaan dito ang surat. Papaapalan na lang ni Alexandra. Diyak kaya kabasaan ibu ako. Kaya't naklang apaapalan ni Alexandra. Magustom ka ditin lutok asidaen? Itaman pa yung sikat yung nagluto. Gumurgura ka ngamin kat. Pamela, jak kayat ama irubo ka. Doon, amukan di ba ka? Pamela, apay mat ka nakasta ka. Apay ati na kaya't aparwaran dito balay. Naggraduara ko niti high school Saan arumbang adito ilaang balay ti ayang ko. Amok dayta. Kaya't ko tagbiro kiti trabaho. Mayat ka man, wano madi ka. Rumbang nga ikan nakon iti waya-waya. Oh, Alexandra, mag-review ka manan. Madama nga minti exam mi, mami. Amom, kastak mo't in estudyante akbay. Kanayon ti pa nag-review. Mami, nakadanon nga tan kin ni Pamela ti surat ko. No imbuson mo, sigurado makadanon kan ko na. Ngam apay nga ginggayta, kat awan pa'y subalit na. Amangan mo't ngamin, no ano ti pakakumikuman na. Makabulanan tinapalabas, manipod imbuson ko ti surat ko. Di ka madanagan, iha. Agpasyartan tumutlang ijay. Tapno agkita kayo nga agkayam. Talaga, mami? Huwan. Ibagak to dahi tagan ni datim. Rabiin sa una yan. Husto pa lang dahi ta apa nag-review. Tamaturog kan. Madi, ti sobra apa nagpuyat. Kasano daytan? Manun alawas asaan ta nakasarita ni Pamela. Sigurado lakit di. Nga damang laplapot kan ko na. Mabalin ati pamilya na. Nas ka na makita ta. Iso ngamin ti rigat na no awan ti cellphone na. Narigat met. No mapan ka iti balay na. Makita na ka ti kabsat na. Anya nga ta no igatangan ta iti cellphone na. Tapno nalaklaka ang makontakta. Dayta ti aramidan ta. Babaan iti dayta nalaklakatan ton ama awis. Sabay ko mangarot ta makita tamanan ni Pamela. Santon ang makapagkadkad no adon ti maitad ta kan kuana. Rumuara kita. Kasapulan unay at tulungam ni manang mo. Wan manong, Kat balbalagan ka ah. Di ka rumrumar, kabayatan ti kawan ko. Surutan ti kayat ko. Di mo ipilit ti kayat mo. No di mo kayat ang makaungat ha. wan manong. Naawatak timbagam. Abdamakan di ta ref. Iso asa na masapol arumwar ka gumatang pay. Nakinaawatan ta ka din. Wan manong. Dariaos, intuludan kan iti kanam dito silid mau, taamok nga agripripaso ka manahon. Agyamanak na nalinda. Umadani kami ng examen mi. Adto, inlutuan ka iti paboritong asidaon. Naimbag kayo unay kanya. Ngamen, imbilang dakan akas pudno nga anak may. Day tati makagapaw no apay asaan da ka ama panawan.
Diyak mo no kasano ti biyag ko. Nuawan kayo, Nana Linda. Ala, saya tumti agadal, baro. Tarigagayan may ti panagbalikin. Kindi. Naing paglangkit din ta nakarwarak iji balay. Sa dino nga dati pagkakitakan ni Ma'am Vanji. Naskan nga kita kami. Nalipatak tumat kami na dinamag ti address da. Idinto ta namin, ado kami na nakita. Pamela? Darius? Oh, anyat ar-aramidon dito santro. Kuha. Kalkalpas ti klase mo. Nagawid ako man, yung nakita ka dito eh. Umay ka, agmergen data pa eh. Nang kababain mo. Umay ka kit din. Ala, mapantay dyan kantin. Kumusta kan, Pamela? Talaga gaya, saan mo ngayon tuloy ti panagadal mo niya? Trabaho ti ka sa pulak ita. Sa bagay, mabalin mo lang tamat nga ituloy ti panagadal mo. No, dan trabaho. Umapalak kada kayo ka ni Alexandra. Agis-eskwela kayo. Idinto ta siya kat saan. Ni Mauricio day di nakatugaw iti may sa alamisaan. Kadwa na ni Vanji. Apay nga tangang kadwa da. Sino tigit kita? Kwa. Yama mo ka nakatugaw iti abanda. Ha? Ni Ma'am Panji day jay. Mo mat. Nas ka na makasarita. Saan, Pamela? Saan mo asitgan? Apay. Amam ka din ni Ma'am Panji? Narigat lang yung tagsasao. Saan mo lang mo amin? Dakas na ito babae. Saan? Saan ka mamati iti day ta nga imbagang? O sige, asitgak ida. Pamela! Mabit lang! Pamela! Talaga akayat da kamat ang makasarita, Pamela. Kinapudno na. Naglibas sa klaang ichibalay. Taapay. Di na kun palubusan ni Manong ko arumuar. Apay adi nakapalubusan. Mauricio, akal na. Bayama siya ti makisarita kanya, Pamela. Pamela? Kaya't mo ka din, nagtrabaho kada kami? Okwa man. Tapno na BBE ti komunikasyon tayo. Igatangan da ka iti cellphone mo. Kaya't mo? Awan kwarta kapag bayad ko. Sumurot kalangan kada kami. Umanukot ka. Gabuta saan lang na cellphone, kitag mi ka. Ado pa. Anya? Ipablater mo ti mapukpukaw akabsat mo? Wen sir, madanagan akon. Hindi pa ilakalman na sana nagawid. Sige. Balasang ka diti kabsat mo. Wen sir, at tiladawan na. Kabsat mo ni Pamela? Amuyo ti kapsat ko, sir. Nasingad agayam ti balasang ko ni Pamela. Sir, patsak ang nagtalaw ti kapsat ko. Nas ka na mabiro ka. Ang mga tila simursurutan nan. Simurot nga tan ni Pamela kada Vanji kan Mauricio. Anya matiara midin ni Dante. Gagayam. Di uliwain na denggan, tituloy, tinubela tayo ang napauluan. Bala! Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti direksyon ken musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Bala! Ken Rosas!